ujya wapulodinga video kuri YouTube warangiza uploadinga yamara kugera kuri YouTube ugasanga iri gusa nabi, wajya uzamura mu zindi video nka gutya zisa neza ukaza gusanga iyawe isa nabi. Waruzi ikintu kera ni buto utaba warafunguye ituma video zawe ziza zisa neza nk'iz'abandi. Mugiye kubana nanjye nitwa Emi, channel ni MTech TV Show. Guys, reba ko kanze like kuri video, like kuri no video, ubundi nurangiza iki gitekerezo cya muri comment cyangwa se unyandikira ngo hello byonyine biraba bihagije. Ndetse unadukande subscribe nubone no video ari kigufashije usige subscribe, nicyo nta kibazo uraba ukoze. Tudatinze rero reka dutangire. Mu by'ukuri urabona yuko iyo uzamuye gutya kuri YouTube ugenda YouTube kwereka video z'abantu z'aba content creator, noneho iyawe hari ikuntu uyizamura gutya wayigwaho ugasanga iri gusa nabi. Wereke buto ushobora gufungura kuri YouTube. Reka tubi byose tubikuremo. Turaza kubikuramo, turaza dushake application yitwa Chrome cyangwa se winjire muri Google. Okay, turashaka application niyo nkoresha, niho byose babiri ni ngiyi. Nurangiza kwinjira kuri Chrome kandi ahangaha hano ukorera ishakiro. Okay, hano ukorera ishakiro wandike muri no jambo, andikamo ngo guys tugende na kandi nagira abandi sibyo, andikamo YouTube dashboard, YouTube dashboard sibyo. Niyo wakora gutyo kwandika YouTube dashboard gusa leta bakwereka dashboard. Utunje muri YouTube dashboard, numara kwandika YouTube dashboard gutya uraza winjire ku rubuga rwabo rwa mbere sibyo. Tujye kwinjira muri YouTube dashboard studio sibyo, tuza urubuga rwabo rwa mbere, tutegereze gatoya. Urabona yuko batugaruye kuri YouTube channel, ariko ugomba kuba ufitemo YouTube studio. Nurangiza uyikorera uninstall kugira ngo ubashe kwinjira ku rubuga rwabo. Tujye kwinjira muri YouTube studio tunyuze muri Chrome. Turihangana gatoya. Okay guys, urabona yuko tugiye kwinjira muri YouTube studio ariko twanyuze muri Chrome. Mu by'ukuri iyi ni channel yacu sibyo. Noneho urabona yuko uruzingiro rw'amavideo atagaragara tujye kurukwereka sibyo. Noneho ukimara gufungura kano kantu kangaha, wowe uraza ugire hano, uraza ukandika aka kantu ko hejuru ko turongo dutatu two hejuru two mu nguni. Nurangiza urebeho hano, urazamura gutya gatoya urebe ko aka kabuto gafunguye gutya kavivuye. Ibi bituma telefone yawe uyikoresha nk'imashini sibyo, kugira ngo ubashe kubona step cyangwa se amakuru menshi ahagije muri no YouTube studio unyuze muri Chrome. Noneho turazuminga gatoya gutya kugira ngo mubashe kubibona. Kanzuminga gatoya. Okay, nindangiza ndatambitse gatoya gutya. Nindangiza kugera ahangaha ndakwereka tuno turanga uko tureba tuturangaha nitwo tugiye kurebamo kamwe muri utungutu. Tugiye gukanda ahangaha, aha niho tugiye gukanda sibyo, kuri edit. Turaya dukandeho hano gutya. Nitumara gukandaho hano tuza twinjira kuri tangira ngo mukabona bita channel customization. Icyo customization tugiye kuhareba akabuto tujye gufungura kugira ngo video zacu zigaragare sibyo. Okay, tugiye kuza dukande ahangaha kuri home tab. Aha tumara gukanda kuri home tab, ahangana tugiye gukanda, turakanda kuri home tab. Urabona yuko video zacu ziri kugaragara neza gutya, urabona ko zigaragara. Noneho wowe nusanga gafunze ziraba zitagaragara. Okay guys, reba ko akazi like ino video ndetse unatanga igitekerezo cya muri comment sibyo. Guys, niyo wakwandikamo hello udusuhuza gusa biraba bihagije sibyo. Uratambika gatoya gutya gatoya, ubona ari gutambika urebe ko iyi buto ifunguye. Iyi gutya. Wowe nusanga imeze gutya, nusanga ifunze gutya, ngira ngo uri kubibona gutya
noneho ukaza kureba kuri za videwo zacu, urabona yuko zijimye. Urabona zitijimye? Zirijimye, sibyo? Ariko nituza tugafungura iyi buto gutya, iyi ngiyi no buto ndi kukwereka iyi, tukayifungura gutya, tukagaruka kuri za videwo, urabona yuko zikeye ziri kugaragara. Guys, iyo gafunze ntabwo YouTube channel ishobora kwerekana videwo zawe zisa neza, ndetse na views ziba nkeya, sibyo? Guys, reba ko akanze like kino video. Nurangiza iyo umaze kubikora gutya, ibyo ngibyo ubu birangije, sibyo? Umaze gufungura videwo zawe zikazajya zigaragara kuri YouTube. Ndabakunda cyane, duhurire mu yindi video, ndetse ushyire igitekerezo muri ino video kugira ngo tuze gukora video y'ubutaha.